Prije svega, dragi dame, dobrodošle i hvala vam evo što ste se nekako rado odazvali našem pozivu, a danas ćemo, za razliku od svih prethodnih vaših nekako predstavljanja u medijima, pričati o jednoj temi onako karakteristična za ovo podneblje, ako se tako može kazati, a tiče se stereotipa, predrasuda ili bilo kakve stigmatizacije koju ste evo vi doživjeli. Pa bih ja krenula prvo od Sanite Dizdarević. Sanita je također jedna od naših gošći danas. Sanita, ja vjerujem da predrasude kao pojam apsolutno nisu strane kada se ti u pitanju. Pa meni nisu baš, kao što znate, ja sam čak i javno na društvenim mrežama objavljivala, hajmo reći pod navodne znake, te predrasude, odnosno osuđivanje nekog, da li ste dobro u svom poslu i da li možete raditi to što radite i da li ljudi vjeruju u vas. U mene puno ljudi nije vjerovalo, kao što znate, sad da se ne ponavljam, svi znaju moju priču i niko nije vjerovao da ću ja uspjeti i da ću biti fitness trener, nutricionista i fizioterapeut. Nešto što je mene najviše, hajmo reći pod navodne znake, dotaklo u mojoj karijeri je, ja sam doživjela i taj cyberbullying na internetu, ne bih sad imenovala gospođu na društvenim mrežama, redovno mi je slala poruke koje su prijeteće i negdje me tu vrijeđala i moj izgled i izgled mojih klijenata i način na koji ja radim u tom fitness svijetu. Jednostavno, svakodnnevno sam dobivala te razne poruke od dotične gospođe i taj slučaj čak je i zaveden u MUP-u Unsko-Sanskog kantona, tako da je to u procesu. Na našim ulicama imate puno predrasuda i ljudi koji vam neće reći u oči nego iza leđa, pa to dođe do vas. Tako da sam ja ovih svojih 8 godina koliko radim ovaj posao našao način da to jednostavno odgurnem od sebe. Danas me ne pogađa da mi sad neko kaže ovdje bilo što, rad na sebi i vjera u sebe i svoj cilj i put, tako da apsolutno me više ne vrijeđa i čak i gospođa koja mi danas pošalje poruke na društvenim mrežama koje su prijeteće, onako jako ružne, čak me više i ne diraju. Razboljela sam se prije 13 godina. Mene ne prate predrasude, prati me stigmatizacija. Nekako se rak veže sa smrti. Prvo što se pomisli kad se kaže riječ rak, znači jednako je smrt. A ja sam dokazala da to nije tako. Puno ljudi ne žali i pokazuje onako jedno ružno, imaju ljudi jedno ružno ponašanje. Najčešća rečenica koju mu upute, a ti baš super izgledaš. Ja se mislim pa kako bi trebala izgledati, znam ja svoju dijagnozu i sve, ali sam se naučila da mi to ništa ne smeta. Stigmatizaciju razbijam svojim ponašanjem koje je iz duše. Znači ja se ne pretvaram, ja vozim biciklo, ja treniram, nedostojim dijelovi tijela, ali se ja dalje ponašam normalno. Nekako moj život je do bolesti i od bolesti, ali čini mi se da je puno kvalitetniji i da puno više živim od bolesti, zato što postoje neki prioriteti. Mislim da mi sami možemo izazvati stigmatizaciju, da mi sami možemo utjecati da toga nema i da ljudi nemaju predrasude. Postojalo jeste kod osnivanja udruženja, nećete uspjeti, nema para, neće vas niko podržati, ali to jednostavno nije tačno i to smo sve pobili, niti trebaju za to pare, treba dobra volja i da čovjek ima taj neki humani čip, da uradi nešto dobro za svoju zajednicu, a samim tim i za sebe. Pogotovo u poslu, odnosno u pozivu kojim se bavim dodatno, jer to nije moja prva vokacija. Ja sam, kao što znate, u muškom svijetu, svijetu rukometa, unazad 20 godina, prvo kao igrača, potom kao i sudija, a sada delegat na evropskoj i svjetskoj sceni. Kad se sjetim svojih početaka, uopće nije bilo lako i nije bilo jednostavno boriti se sa svim tim
muškarcima, jel? I gaziti ovaj put gdje sam sada i doći na mjesto gdje sam sada. Bilo je raznih situacija, dakle od upravo nekakvih riječi, poniženja, od upravo toga da ma ne možeš ti to, ma šta ćeš ti to, ma nije to za tebe, ma vi ste žene, s obzirom da smo bile prve žene tada u Bosni i Hercegovini koji su odlučili da se bave s tim pozivom kada je rukometno suđenje u pitanju. Ne mogu reći da je bilo nekih otvorenih spoticanja. U suštini, mislim, mi smo imali pravo i nije nam niko moglo da ospori da se pojavimo na rukometnoj sceni. Međutim, i na utakmicama i od nekih starijih kolega bilo je tih nekih, osjetite vi to, mislim da ljudi ne vjeruju u vas, da vi to zapravo možete. Meni je samo drago što smo kolegice i ja istrajale u svemu tome i nismo se osvrtale ni na kakve komentare, tako da smo dokazale da žene zaista mogu sve. Nekako cilj projekta, odnosno i cilj ovoga razgovora je osvijestiti javnost, a posebno mlade djevojke i žene koje će pratiti sve ovo, da ne postoje neke prepreke na njihovom putu profesionalnog razvoja i napredovanja, a čiji osnov naravno se veže za neke stereotipe, predrasude, često diskriminacija. Danas smo vam pripremili i nekoliko onako natpisa na ovim listićima koje imate ispred sebe, pa bih ja voljela da redom, evo, okrenuli smo ih namjerno da ne vidite šta se to krije, odnosno šta je to napisano. Ima tu svega, pogotovo kada su u pitanju ti muško-ženski odnosi. Pa evo, ne znam, ako neka ima želju da prva krene sa odabirom listića i da prokomentira, naravno da okrene prema kameri listić i da prokomentira to što je pročitala, da li se slaže sa napisanim ili ne, neki vaš vlastiti sud o rečenici i slično. Ovo je sigurno najteže pitanje. Vidit ćemo. Pa evo, kao da sam ga za sebe birala. Žene ne znaju ništa o sportu i prate samo kad igra reprezentacija. Arijana, da okrenete. Dobro, dakle, žene ne znaju ništa o sportu i prate samo kad igra reprezentacija. Dakle, ja se apsolutno ne slažem, mislim, ja sam očit primjer da apsolutno to nije istina. Žene i tekako znaju o sportu, čak i učestvuju i u vrhunskom sportu. Mislim da naravno ne možemo generalizirati i da postoji onaj određeni broj žena, ali minimalno, koje zaista gledaju naše reprezentativne timove, ali veći dio njih naravno i tekako zna šta je sport. Žene su opsjednute izgledom. Okrenite leva je tako. Jesu li žene opsjednute izgledom? Definitivno nije tačno. Što? Pa, u većini slučajeva žene koje ja poznajem i sa kojima se družim nisu baš opsjednute izgledom. Opsjednutost je jedna meni ružna rečenica. Naše žene, posebno žene našeg grada, vole jako lijepo izgledati, jako su lijepe i blizu nam je zapad, naše žene prate modu i one vole lijepo izgledati, ali mislim da žene uopšte nisu opsjednute izgledom. Moje mišljenje lično sa ženama sa kojima se ja družim. Žene ne mogu uspjeti same i bez financijske podrške. Ja se ne bi složila sa ovom rečenicom. Žene i tekako mogu da uspiju same, sam primjer upravo sam vam ja, a tako mislim da svaka žena ima u sebi taj, odnosno potencijal za uspjeh i za rad i za karijeru, tako da jedna snažna, savremena, jaka žena može uspjeti i bez financijske podrške bilo koga, nego onako konkretno kao što sam ja uspjela sama. Porodica i briga o kući su ženski posao. Naravno, klasični stereotip, jel? Zašto bi bil samo ženski posao? Moje mišljenje je da su svi članovi domaćinstva treba da budu ravnopravni u obavljanju tih kućanskih poslova. Naravno, majka kažu da je stup porodice, ali svakako da i otac, odnosno muškarac u porodici treba da da svoj doprinos. Isto tako i muškarci, samci, kada odu da studiraju, kada odu da rade u neki drugi
grad, naravno da moraju da vode računa sami o sebi, samim tim i oni su prisiljeni da obavljaju neki od, nazvaćemo ih, ženskih poslova. Žene žele biti domaćice i glavni prioritet im je udaja. Ovo definitivno nije tačno u modernom svijetu. Žene ne žele biti samo domaćice i nije im glavni prioritet udaja. To je neki normalni slijed po meni koji će se desiti udaja, a ovo da žele biti domaćice i da im je to glavni prioritet nije tačno. Vrhunac sportske aktivnosti žena su pilates ili zumba. Pa ja se također ne složila sa ovim, zato što imamo razne sportove u kojima su žene itekako dobre. Evo, jedan od tih sportova je rukomet, košarka, plivanje. Sad, da ne ističem samo svoju branšu fitnessa, tako da ima puno sportova u kojima su također žene dobre, ne mora to biti samo pilates ili zumba. Podržavam ja i aerobiku, pilates i zumbu, ali imamo još puno tih aktivnosti u kojima su žene također dobre. Ja bih dodala jogu na to sve. Ja jako volim jogu. Eto, to je to. Tako je. Dječak treba da trenira fudbal, a djevojčica balet. Apsolutno se ne slažem. Prvo, moj dječak ne želi ni da gleda fudbal, ne kamoli da ga trenira, niti ja to nešto forsiram, da kao pod mus moraš da treniraš fudbal. Isto tako, ali to je sve stvar mentaliteta, ono što je prisutno ovdje na Balkanu, evo to možete, ne slagati se sa mnom jeste kad čim se dijete rodi, prvo što mu date je loptu, ali mu date loptu, šutnije nogom. A zašto niko nije rekao, evo ti lopta pa mi dobaci rukom? To je nešto što ja stalno kažem. Zašto? Zato što je to u našoj glavi podsvjesno odmah nogomet, odmah C. Ronaldo, odmah Real, odmah nekakvi vrhunski rezultati. Znači, apsolutno se ne slažem. Na kraju krajeva i ovo, djevojčica trener balet, zašto? Mislim, po čemu? Da bude, zato što su mamine i tatine princeze, djevojčice i po defaultu trebaju da idu na ples, na balet. Apsolutno ne. Pitanje prije ovoga bilo je, dakle, da li žene mogu da bude vrhunske u bilo kojem sportu, naravno da mogu. Ono što je bitno da svaki roditelj radi i prepozna jeste, dakle, da prvo da ne forsira dijete, da ga ne tjera u nešto što dijete ne želi da trenira, da naravno krene najprije do nekih osnovnih, dakle univerzalnih školica sporta gdje dijete može da pokaže afinitete prema nečemu i da zapravo u skladu sa željama djece on dijete usmeri u određeni sport. Studiranje je važnije za muškarce nego za žene. Na ovo pitanje mi je malo smiješno. Zaista to ne stoji. Studiranje je važnije za muškarce. Mislim, stvarno nikakvog smisla nema da je to tako. Žene. Šta vas dvije kažete? Također. Tako i za žene. Ravnopravnost. Izvolite, Sanita. Nešto me ovi bež. Žene su loše vozačice. Pa ja se ne bi baš složila s ovim. Također imamo mi i žena koje su dobre vozačice i koje voze čak bolje od pojedinih muškaraca. Ja imam prijateljice koje su izvrsne vozačice. Evo, onda se sve tri slažemo sa ovim. Muškarci su bolji u vojsci, policiji, hirurgiji ili vožnji taksija. Ne bih rekla da su bolji, ali bih rekla da su brojniji. Jer
nema puno žena ni u policiji, ni u vojsci, ni u hirurgiji. Ja poznam jako puno ženskih policajki, ženskih vojnika i to ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i vanje, koje su čak i činovnici, jel? Tako da ne mora značiti nužno da su bolji, samo su brojniji i imaju možda veće šanse za napredovanje od žena. Slažem se. Dobro. Kućanski poslovi u genima. Ženama su kućanski poslovi u genima. Pa, Ja sam baš genijalac u izvlačenju. kako kome? Sve gore i gore. Geni sa kućanskim poslovima zaista nemaju ništa, koliko se ja razumijem u genima. Slažem se. Muškarci su postali sve bolji i bolji i pomažu svojim ženama. Jer, koliko ja znam. Da. Ja sam stvarno, kao što je i gospođa rekla, genijalac za pitanje, nešto mu ove bež idu. Žene ne znaju obavljati muške poslove. Ja se opet ne bi složila sa tim, uz dužno poštovanje prema muškarcima. Itekako mi znamo. Evo da navedemo jedan primjer. Muški poslovi. Šta podrazumijevamo pod muškim poslovima? Možda zamijeniti sjelicu ili popraviti nešto. To je sad drugo. Ali, tako je, ali slušajte, to isto i pojedine žene obavljaju. Rade te poslove zato što nemaju upravo tu jačinu i polovinu dominaciju muškarca koji treba ovo raditi, pa onda mora žena. Tako da ja sam ovdje pola-pola. Muškarci su bolje političke vođe ili direktor kompanija. Ovo je znači slično pitanje kao što sam već imala vezano za policajce i hirurge i to. Ne nužno, ali žene nemaju šansu da dođu uopće u tu poziciju, da se pokažu da li su bolje ili nisu. Jer što se tiče direktora kompanija, što se tiče političkih vođa, jer mi nemamo predsjednicu, nemamo načelnicu, nemamo premijerku, znači imamo možda jednu od ne znam koliko, tako da evo, nemaju priliku da dođu da se pokažu da li su bolje ili nisu. žena je ženi u poslu vuk, to jeste vučica. Vi ste certificirani, priznati fitness trener, fizioterapeut, ima kolegica u istoj branši. Jeste li vučica jedna drugoj? Pa ja se ne bih baš složila s tim da smo vučice. Mislim da žena ženi treba biti prvo podrška, a ne vuk, to jeste vučica, i mislim da bi mi puno više u svome gradu i općenito u sportu napredovali kada bi podržavali sve ostale žene u svim branšama kao što ja podržavam. Tako da i bi se složila i ne bi. Ovisno s koje tačke gledište gledate. Ako gledate samo onako u poslu gdje radite, radna sredina, ja to baš ne mogu reći zato što sam ja samostalna. A sad, općenito, ako mislite na ovu rečenicu, također u svakoj firmi, ne znam, instituciji postoji masa žena i muškaraca. Ne mora to biti žena, može to biti i muškarac, tako da svugdje ima toga da je žena vuk, to jest vučica, jer uspjeh se teško oprašta. Da muškarac ima veću plaću od žene ako rade isti sat i isti posao, pa što bi se ja morala baš složiti s tim, ne bi se ja složila. Mislim da trebamo biti ravnopravni. Ja sam uvijek nekako za tu ravnopravnost i danas previše pitanja mi je postavljeno muškarac i žena. Ja ne podcjenjujem muškarce i mi imamo i dominantne, uspješne i dobre muškarce koji nose tu karakteristiku i odgoj iz kuće. I ja stvarno volim osobe koje su odgojeni i koje znaju da poštuju ženu, porodicu i djecu. I ja takve muškarce jako volim, a sad imamo ovdje 3-4 solucije na koje bi ja odgovorila, ali evo ja ću biti uvijek na strani žene. Naravno da trebamo biti ravnopravni i nije okej da muškarac ima veću plaću za isti posao, jer u suštini ako gledamo ovo pitanje rade isti posao.
Ovo što Da bismo smo bili ravnopravni, izvini Majda, ovo ostavljamo pitanje za tebe pa da ti nam odgovoriš. Jao. Pa ja sam se nadala da ću dobiti nešto Lakše, jel? onako, lakše. Šalim se, nisam se apsolutno nadala da ću dobiti bilo kakvo pitanje. Evo, žene se boje putovati same. Sve smo onako slegli ramenima, ne bojimo se, lično ja iskreno, pošto se u ovom razgovoru, u ovom projektu konkretno tiče vlastitog iskustva, žene se ne boje putovati same, lično ja sam putovala više puta sama, tako da znam da je svaka od vas i stoga niko se ne boji putovati sam, osim ako neko ko se boji ili visine pa ne leti avionom ili slično. Ja sam čak prevazišla. Prevazišla si taj strah. Straha, ali sad već uživam. Čak žene vole možda putovati same neke. Da se malo odmore. Da se malo odmore od svega. Dobro, divne ste, drage moje dame. Evo za kraj još kratko da prokomentiramo. Rijana, odmah ćemo nekako ostati tu s vama na vezi, jel, kako bi se reklo. Savjet ženama i djevojkama za kraj, svi oni koji će nas pratiti, kako nekako prevladati prepreke ili možda kroz rečenicu dvije neki savjet koji ste vi dobili u životu, koji vam je bio jako koristan. Ja ću biti vrlo kratka, ništa nije nemoguće i sve je ostvarivo. Dakle, prilike su tu kraj vas i do vas i da li ćete te prilike ugrabiti ili nećete. I na kraju ću samo citirati našeg Selimovića, ništa ne treba čekati, svemu treba ići u susret. Dakle, drage moje, samo naprijed. Pošto se ja bavim pitanjem zdravlja i susrećemo se nažalost sa sve više mladih osoba oboljelih od karcinoma, to nam je baš strašno. U zdravom tijelu je i zdrav duh. Mlade osobe treba da povedu računa o svom zdravlju, o zdravim stilovima života i sve prilike su tu pred njima. Treba da se nauče boriti za sebe, a nekako sve to polazi iz kuće. Znači, ne mogu mladi ljudi sami od sebe odrasti, biti zadovoljni, biti uspješni, sve polazi od vaspitanja. Znači, mame, tate, uhvatite se posla. Najljepši osjećaj je leći najveće mirne savjesti, tako da budete pošteni i fair igrači jedni prema drugim i ono što je najbitnije, trebate imati podršku porodice i okoline, znači da vas okolina podržava, a prije svega prvenstveno porodice koja je i najbitnija u svemu općenito što radite, tako da vjerujte u sebe, gazite onako čvrsto i hrabro ovo klimavo tlo u našoj državi i ostvariti svoje ciljeve. Sve je moguće, evo, nas 3 dana smo pokazale i tekako da žene mogu biti dominantne, jake, svaka u svojoj branši naravno i meni je čast i zadovoljstvo što sam gostovala sa ovakve 2 dame koje imaju šta pokazati i dokazati da žena ženi nije vuk, nego da žena ženu treba istinski podržavati i da se svi ovako podržavamo. Mislim da bi nam svijet bio puno ljepši i bolji i da bi žene možda dostigle, što je Rijana rekla, da je nemoguće da se istaknemo od muškaraca i taj rang da budu i u politici dominantnije nego muškarci, ali Bože moj, vrijeme je pred nama, ko zna šta nam nose ove nove generacije, tako da ja vjerujem da žena može biti samostalna, jaka i da gaze čvrsto svoje ciljeve i trnoviti put koji svaka žena u životu prođe, ali na kraju uvijek svane sunce. Hvala vam najljepša. Hvala vam.